ng mga tanayan ng ting. Taga-tanhay mo ting. Oo. In regards, yes, I am with Mayor sa ato ang pagbawal sa bring house, pero pito ato aragan. Let's just all be careful. Let's not infect other LGU sa other mga mga backyard breeders, pero dili man kayo na siya a big issue kabahin yun na. Pero ang ako lang to all the tanay na big happy fiesta. I know when it comes to fiestas kanang tanhay di ko na palupig. Lupig pa Christmas basta ng fiesta. So I know every year let's enjoy, let's have fun. Buyag being the safest province here in one of the safest province in the Philippines. Let's continue to have clean fun because kay balog ko once na si Mayor magdalaog kong arsista ay sus ko dili ragane ang tanhay mangsadya kundili tibuok province sus kaning taga Dumaguete, kaning taga Mabinay, kaning taga mga lagyong lugar mga adtos tanhay kay kani man jud tanhay murag magdala man jud pagsadya. So again to all of you, as always mag-amping ra kita tanan. Let us enjoy, let's feel the festival, and let's celebrate on the Fiesta of Tanay. So kaninyo tanan basta hinaot lang makabisita ko sa Fiestas Pagsadya.